Bingelelo ingane zakwethu selithambeme la namhlanje ingane zakwethu ke mina lami igama ngumfeza uNtuthungo lasibona amagumede nyana namukela ku-channel hamba phambili imfezeko media ngithuphinda ngicela ukuthi uma ngabe usemusha kuleli khasi lethu wenze sure ukuthi uyasubscribe bese uyasixhasa ukuthi usilandele kuzo zonke iy'nkundla zokuxhumana @mfezeko_162 Instagram naku-TikTok @mfezeko lasibona amagumede ku-Facebook ngane zakwethu ehamba phambili sekuphinde kwathola esinye isidumo somuntu sitante emfuleni wasejozini kube ukuthi kubonakala isidumo somuntu sitante emanzini omfula wasemzinyeni kwa-10 ejozini north of KZN. Sokhumbula ukuthi nayizolo silobile ngodaba olucishe elifana nalo ukuthi ke khona isidumbu esitholakele lokuba-ke singatholakalanga ukuthi esikabani laphana ke lesidumbu nanokuthi bekwenze njani esayizolo besiboshwe ngozankosi kungumuntu ongathi uqale washawa laphana ke wasephetha ngokubulawa kube ukuthi sekutholakala esinye isidumbu ke kungaziwa noma bekwabantu kade bahamba ndawonye nokuwabantu abenzakaliswe ndawonye mayelana ngathi ke bashawa babulawa laphana nganza ukuthi singazi-ke noma khona esinye sazovela mhlawumbe abantu abaningi asazi kuthini okwakuphawula hlala comment section ke ngizwe ukuthi kuthini olwakho uva ngalolu daba kuthiwa-ke kube ukuthi-ke kulotshwe ngalolu daba lolu bangakafiki abazokutakula-ke laphana kodwa-ke engicabanga ukuthi namanje kusaqhubeka kuhlonzwa kwalesi sidumbu ngaza kwethu ngilasibona phuma njena cela nisubscribe sengiphuma kanjena ngithanda kakhulu ibe nosuku lumnandi. Bye bye.